mga inday! Ayan, good morning. So, it's December 24 mga inday. Kaya lang, ayan, may ginagawa si Dudong sa taas. Nag-aayos siya ng room ng bata. And mamayang hapon, didiretso kami sa parents ni Wibe kasi doon kami magpapasko. Ayan, makikikain kami doon. So, doon kami matutulog sa papa niya. And then, the next day, sa 25, doon naman kami sa mama niya. So, ganun namin i-spend yung Christmas namin. Diba? Tipid. Oh, what is that? And pupunta ako sa taas mga inday. Tingnan natin ano yung ginagawa ko doon. Ayan si Papa busy kasi nag-ayos kami ng room ni baby number 2. And supposed to be dito, ito yung walk-in closet namin. Dito yung cabinet namin. Ngayon, ayan, kailangan namin gawin siyang room ni baby number 2. Wala pa kaming name actually. Tapos, ayan. Kasi grabe ang paglipat nito. So, tinanggal muna lahat. Kaya nagkalat yung mga damit mga inday. Tsaka, oh my gosh, yung bed. Ayan, ayan, palagi na lang kaming ganito. Palagi nag-aayos. So, ayan, tinanggal kasi hindi naman siya mabubuhat ng isang buhatan. Kaya, binaklas lahat. Tapos, inassemble uli ni Dada. So, ayan. Woo! Pwede na ba, mga inday? Ayan si hardworking papa. Oh, papa, the carpet. Wow! Sabi, Kite, this is the bed from your brother or your sister. What will ya? And Zeus? Ayaw na niyang tawaging baby. So, ayan. Alleen die heating is not working. Ito. The heating here? Oh, what then? Ja, heb ik ze. So, ito tatahian ko to ng cover, mga inday. Zomer hè? Dat scheelt. Ayan. Diba? Ang cute na. So, ayan mga inday. Inaano-ano namin kung saan ba mas maganda tingnan. Ay, grabe. Pero more on si Wibe ang sobrang hirap nung araw niya today. Kasi ako kasi nahilo, kaya bumaba ako. A few moments later. And? Ja, ze hebben aangepast. Weer naar normale internetsnelheid. Binnenkort uitschrijven. Ik denk wel dat we daar moeten stoppen. Love you. Love you, Savi. Oh, Love you. Savi, love you. Love you, papa. Papa, love you. Love you, Papa. Love you, mama. Kijk. Mama zegt love you, Mama. Ay, Papa zegt love you, Savi. Ayaw dalagan niya. Okay, wag pilitin ang bagong gising. Wow. Nou, mooi hè, Savi. Mooie step. Ja, mooi cadeautje. Ja. Je kent man. Hij begrijpt veel. Cadeautje zo denkt. Heb ik al. Wow, what is that? Yeah, he's cleaning, love. Het is nog een papier. Kijk, kijk. Wow. We gaan weghalen, want het is moeilijk. Hè? Ja, het is moeilijk, hè? Ja, ik moet wel een... Goed zo. Ja. Oh, corona. Oh. Nee. Sneeze. Dat is een terrentje, ja. En dat is een... Oma Moeilijk Zilly. hè, van de buitenkant. Een paard. Een paard. Kijk, we doen de paard Met terug. een de. Dat is eigenlijk paarden. En we doen de terren terug. Ja, komt de meeste. Paarden. Wow. Het paard.
Doe maar terug. Wow! Magpaso pa? Wow! Ja, met opa. Magpaso. Papa. Oh, Sabi, opa pakt een mes. Excited now. Hello, baby number 2. Excited. Excited. Plastic plakband. Oh, I think you will like it. Ja, dat vindt hij wel leuk. Je moet ook die van hem nou met die wielen erachter. Ja? Hier ook één wiel achter, hè? Voor en achter. Je moet vanaf eventjes hoor, dat is goed te hebben. Goed, ja. En dan? Staan. Ga naar oma, opa. Ga naar oma. Oh, nee. Ja, he's fun like that, love you, like that. Ja, goed zo. Zeg maar, kijk oma, opa. Daar in de koken. In de koken. Ja. Kijk, kijk, kijk. Wauw. Ja, hij zit hier met dat is het probleem. Kijk oma. Wacht even, waar is mijn telefoon? Knuffel! Heb ik knuffel? Knuffel! Nee, ik heb veel. Oh! Jeetje, ze waren wel een grote man. Ja. Ja, nou waar. Wauw. Wauw. Oké. Dat is een grote gezien. Van de Noordpool, hè? Daddy. Savisma, you hug the teddy. Oh, wat een grote beest. Nee, je weet toch dat de Nou, kinderen we hebben een groot huis, dus dat past er mooi in. De Wow. oude kamer was meteen één wand. Ja, meteen vol. Het is meteen vol. Wacht maar tot dit 4 jaar wordt, dan krijg je Ja, een ik heb voorstel. niet genoeg licht. Mooi hoor. Hello, good morning. Ayan, ngayon pa lang ako mag-vlog kasi mga inay. Diba? Hey, fijne dag hè. Doei doei. Ja hoor, makkelijk. Tingnan nyo, excited si Dudong, ha? Sabi, sag mo hi, guys. Sabi. Oh, nee. Sag maar hi, guys. Musta? Kijk, cadeautje van oma en opa. Ja, kom. Go. Sla. Uh-oh. Ja. Doei. Ayan, ito para kay, ayan, oma naman, lola sa iba. Mamamas ko kami sa isang lola at lolo. Ika. Yeah. Good so. Ito na. Hello, look. A few moments later. Malapit na kami. Alala ko to kasi, nag-walking kami dati nung pumunta kami dito. Naalala ko yung train station, yung release ng train na dinaanan namin. And may iiwan kaming ibang gamit dito. Kasi sobrang dami ng gamit, mga inday. So, ayun, see you later. Sabi, oh.
Eh? Oh my god. Oh, baby, zo maar kom. Ga naar oma. Ga naar oma. Kijk, voor oma gooien, kijk. Ja, kijk eens. Moet je nou nog eens kijken? Dat was lekker. Dat is echt wel niet net vol. Er zijn er veel. Veel. Oh, mooi. Veel meeuwen. Veel meeuwen. Veel meeuwen. Veel meeuwen. Weet jij welke het zijn, Juri? Ja, dat zou ik wel moeten weten. De kop. 2000 years later. A few moments later. Ai, bé bé bé. Mama. Má cả ôi. Ôi dạ. Oh ja, zeg maar hi. Gawa si mama ng malaki ha. Dạ. Malaki. Mà gái gì? Goed zo. Blijf! Oh, niet kapot maken. Dạ. Cái. Blijf! Ai! Cái. Nog meer? Nó khai biết. Een keer terug, mama. Oh, nee, dit is niet. Look at the camera. Dạ. Mà gì rồi? Blasan, blasan! Hipan mo, hipan, hipan! Ah! Hắn gì? Ay! Blas, blasan! Hip, hip, hip! Miss ka mo ka na? Ya, mama mo. Wait. Ano natin? Sarap! Masarap. Các cô lên chân chân. Salamat daw, Santa Claus. Danke, Santa Claus. Hết chân chân. Các cô lên chân chân. Danke, Oma Opa. Cái cô mà opa. Kasi nung nakatanggap siya ng mga gift nung Christmas galing sa lola lolo niya, sabi niya muna, Danke, Santa Claus daw. Akala niya pag-gift sa Santa Claus. Maar dat is ook van oma en opa. Ja, maar je moet ook zeggen, Danke, oma opa. Ja, zeg maar. Danke, oma opa. Oh nee. Salamat. Sama, salamat. Đó còn là Salamat. có máu rồi. Sa Sa La ra mat. ra màu Salamat. la Danke is ook salamat. Salamat. Ya. Masarap. Salamat, mama. Salamat, mama. Danke, mama. Lekker.
Ya, Sakma, doe guys. Doe guys, Sakma. Nog weer. Ah, gusto niya isa pa. Wag na sabi. Sakma, eerste. Dag guys. Dag gedaan. Bye bye guys. Bye Thijs. Mwah.